Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi hari ini gue mau makan mie ayam bakso teman-teman. Langsung 2 mangkok, langsung 2 porsi, tidak usah berlama-lama. Sebelum makan mari kita berdoa. Amin. Minum dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Mie ayamnya. Tuh ya. Mantap guys. Mantap. Gaskan guys. Mantap men. Kita makan baksonya. Baksonya guys. Habis guys. Mantap. Mantap guys. Ini ayamnya.
Mantap. Baksonya guys, kita makan dulu. Mantap. Habis guys. Mantep. Akhirnya selesai juga teman-teman. Mie ayam yang dua tadi tidak lama kita makannya teman-teman. Tidak lama. Mie ayam dua selesai teman-teman. Walaupun porsinya banyak teman-teman ya. Buat kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe.